Celebrating a century, the Arawa Lakes Trust stands as a guardian of the 14 lakes in the Rotorua Rohe. O te kaupapa o te rā nei, he whakanui i te kotahi i rautau mai i tōna tīmatanga. Te ōroko hangatanga mai o te tarehiti o ngā roto o Rotorua o te Arawa. Very significant for Te Arawa, the 100-year celebration. For us, it represents another step in our journey to the future. We've just completed 100 years. We've got 300 years ahead of us. Formed in 1924, the Arawa District Trust Board emerged from a long-standing history as treaty partners with the Crown. O te take i tīmata ai, i hopukina tētahi tangata, i ae e hi traute ana. Ka tana ingoa ko mani hera tūmatahi. Ka hi traute ana i tōna whenua i ohau, ka mau ia i te ranger, ka kaue ki mua i te kōti, ka whainatia, rima pauna. Ka tai te rongo ki te minita nei, a pererika penalty, ka haruru mai te whenua i tana riri. Koira te timatanga o tēnei tarahiti. Ka kaue te kaupapa, ka whakaemi moni ngā hapu o te Arawa. Ka kaue te kaupapa ki mua i ngā kōti, teitei. Ko te tarahiti Māori o te Arawa, te tarahiti tuatai. Whakatūri ai ki Aotearoa nei. And I want to acknowledge the current board members and also want to acknowledge past members and past chairs. O tā mātou he whaiwhai i ngā tapuai, ki ngā tūpuna, nāna nei i tīmatai tēnei kaupapa. Anā ko tā apira na ngato Ngāti Porou tērā, ko ngā memo poari te kaumārima, te he mana tuatai a Taiporotu Mitchell. Rātou katoa. Our great-great-grandfather, Tiweka Anaru, was on the first Te Arawa District Board. His best friend was Suapira Ngata, and I see in the photographs today that Tiweka Anaru and Suapira Ngata are sitting together in the front row. I nohia taku papa I rungi I tērā tarati, Te Arawa Māori Trust Board. Rotira ko te ho aku koraua me ke tūkuru. He oi he koraua no roto o Ngāti Pūkēa, no Te Arawa whānui. Nā rātau I whakarite te taumata mo te rangatiratanga I roto I tēnei ao hurihuri. Ka mihia ke kia tātou e whakanui I tēnei. Kia maumahara tonu ki ngā whawhai I whawhaitia e o tātou tūpuna. Huri te tarati mai Te Arawa Māori Trust Board ki Te Arawa Lakes Trust hei te takiwa o te tau 2020. I taua wā ko te whawhai nui, ko te mau I ngā roto moana. I ai ki te kāwanatanga nā rātau te wai, nā rātau ngā roto moana. Reira koena te take I whaia taua kreme tiriti nei. To look after the asset of the lakes and the gratuity from the government, measurable donation towards it that needed to be upped, and of course in the latter years now with the Lakes Trust, the transformation there with the return of the lake beds is certainly a milestone. Formally recognised the Arawa Lakes Trust, our hapua niwi, as a steadfast guardian of the lakes and their cultural heritage. Housing for our people, that's been a big issue. The emergency housing dilemma that's dominated our own landscape, and it's had its impacts on our tourism locally. We're investigating projects that assist our people into housing, particularly first home buyers. The condition of our lakes, we're having all these incursions coming through, and recently we've had the golden clam incursion in Karapiro. We've got a fabulous team of experts that are working really well with our partners, Bay of Plenty Regional Council, Rotorua Lakes Council, in delivering programs that work towards improvement of our lake quality in our lakes and estuaries. We're very proud of Arawa Lakes Trust and the contribution that they've made not only to our community and to improving our environment, but actually they're an economic powerhouse. Over $100 million of investment into our communities. That's something we can all be proud of. For Arawa Lakes Trust going forward, our key strategy now is to develop our organisational fit-for-purpose resource. We need to be working with all our partners, with the government, to ensure that we are working towards the well-being of our people. Ko te reo, te take.